Akhirnya leh demonstrasi 2 jam. Bak kekalan demonstrasi dia akan menang. Bakal menang. Polisi habis cok silap kai plung dan jino diikut lon. Buah motor polis katutung. Dan mesti drop pihak oleh polisi. Tempat lendong zoom. Akhirnya hana jadi tutung Quran. Melainkan tutung motor polisi. Saat jino pos 720 buah motor polisi pututung. Akhirnya lagi yang diharapkan hana jadi tutung Quran. Melainkan tutung motor polisi. Yang di dalam buah motor polisi tutung. Asap Dubai sehingga cita-cita lagi demonstran dan rakyat muslim lain ni hana jadi hita Quran, sedangkan Rasmus Paludan hana 4 nom tu. Rasmus fakap. Rasmus Paludan sang hana hata tu ho. Allahu Akbar. Rasmus. Ya Rasmus. Dia kasih dalam 50 minit dia akan buka puasa. Tapi menan urang di sini matang kekalan. Dikala asap dia tu. Hana motor pemadam kebakaran. Nah hana le polisi mesti dropi. Dalam kejadian bunuh bak lengkalan internet putus-putus. Hana depu pakan kadang nak sabotase. Tapi menan demonstran tetap semangat. Secara netral lembite bawah saji. Aspirasi demonstran bawah saji hana jadi ite Quran akhirnya terbukti. Dan yang tutung jino ke motor polis. Ono ke dile. Salam lon ke bangsa cepat menteng ke videonya. Back to one share. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.